Джон бейте исихиттен итини тихири үчүгейин өйдөн тиихтахтяхныбын. Мен, например, бейм онну көтте тидам де олихин тихиригер калебин барабын билим бу мағрастайыннан калдым анна хэп. Онна этияхпен барабын хаңа кемге, билинги кемге халаббыт де бу тихиригер саңа сүрән деген хилбит туғуқты ден сақаныгы туғыратын. Онна оланы креативный индустрия ден бар хэп. Кихи бартай дәвәті болу, ол гынан баран кихи элитинен, өйінен оңорон тахарара, онна урбанит быгытнан оны оңорон атылгыра, ол креативный индустрия сыгыннақ болар. Этин условион уроханар. Хаңа кем кәлле, хаңа жон ытчат төннөрүн тухугар инне улахан ле барықтақ. Республика халаячылары тыны дүллер. Хорох улустар салаячылар точно дүллер. Ороллар, орохтар иддәветтер, кірен әхелектер, бөхелектер. Конечно, ярахан оннук сразу тугара хаңаны аныгылы бая тугара условион орон чаткален тугара үлелерин тугар деп. Ол оны аныгылы темалар, короче, жестко келдерен хеканар. Отча кинергетта эрдерек алектер. Аңарда сол эркихи калергер, ыл калергер эркихите эре үлелебин эн хадната инкет толорон дете хатавлоп болду. Кинехми үлен ады. Бары милин креативный балар, идея бар. Олин ити хайысхан, ити чагын чөдүк хайнарыктак бит яны.